Nalazimo se u zasadu maline Milorada Nedeljkovića iz sela Virova kod Arilja. U ovom zasadu veličine 10 ari radili smo ogled primjena organskog fungicida Kriza 201 u suzbijanju ljubičaste pegavosti maline koju prouzrokuje gljivica didimela. Mi smo radili 3 tretmana sa organskim fungicidom Kriza 201 u količini od 1 litra preparata na 100 litara vode. Nakon toga smo obišli zasad, uverili smo se da je zasad potpuno čist, da nema pojave bolesti ni na listovima, ni u pazuhu biljaka, ali ni na stablu biljke maline. Kriza 201 u potpunosti odradila svoj posao, odnosno da u celom zasadu nigde se nije pojavila didimela, listovi su ostali čisti, stabljika biljke je izuzetno zdrava i u dobroj kondiciji. Kriza 201 je organski fungicid koji nema karencu i on se može koristiti u zasadima maline do same berbe, a ako ima potrebe i u toku berbe. Kriza 201 je preparat, odnosno organski fungicid koji je kompatibilan sa drugim preparatima koji se koriste u zaštiti maline, pre svega mislimo na insekticide i folijarna đubriva.